clear tu te chibai vekole US President atana Donald Trump lak lo ani nuwa athilti lian pui zinga chuan khovel ram le ram hausa then khatte tanga chia lak ti pun chungchang hi seizui tame me ma athil then khat hi chu angaya le deute tin chunjom lo tura han cholde turang thil te po omboka tu naya chia chungchang aram then khat hmalakna hian tar lang leila US President Donald Trump an China atanga bongro lak luwa chia lakna tur thar asiam chu China chuana changlet venga la US atanga coal le gas thon luwa chia za som panga le crude oil le agriculture equipment a za asom aladon tin puang velaya President Trump hin Canada le Mexico atanga bongruwa lak luwa chia za som ni panga le China atanga lak luwa som panga lak belani tur thu helo puang towa ma se thotan ni khan Canada le Mexico laga chhelak na thar man tur hi ni som thum chunga tan anti top lai lokria China lakai ro chuan man ngal ani thungani US in an bungro thon luwa chialak na thar aman tan nu hian China poina chialak na thar hi apuang ji ve ngala China hian US in adu dan anga chialak tu rasiam danglam hi World Trade Organization in kai roina bo chet na ni ti in complaint thelu tum thu te polo sei to boka US rop man na thar siam hian an har satna chinfel na konga apui don lowa in sum don ton na lama China le US thodun na ati chejok don ani ti in China roi tu te chonan sei ni US technology company lian Google po an chui chiang don ti China chonan tar lang boka a chui chian dan ture ro kim changin tar lang lo thungani China a hian Google search engine hi block ania ma se an ram chunga thopuiro an nei thawani Mexico le Canada chuan President Trump an bongro thon lua chialak tur ni som thum chuang ti khotlai ani tur thwa pon nuwa an rama US bongro thon lua chi an lak tur po anti top ve ngalri ti an puang ve boka Mexico President Claudia chuan President Trump nen ani biak to thu soin Mexico chuan Mexico ramri kal tlanga US a rui hlotol lu thin ve na turin marlam ramria National Guard se pai sing khat anda don ti an soi ve bokani Trump point Mexico in ramria se pai da tur thu asu apuang zo lo mati thu te po sei ve boka Canada Prime Minister Justin Trudeau point Trump a phut angin an gai roi sarkar chuan fentanyl zar an ruat dona Mexican cartel te chu terrorist group a dain poi khoina rui hlo le dik lo ta ka sum chevel ven na turin US Canada Joint Strike Force din ani tur thu Canada lam poina sai ve pokoni hemi chia ramdang abikin Mexico le Canada atanga chep ti pun tur chungchang ampuana hian Donald Trump hian atum bera chu heng ram pahni atanga rui hlo lut na sala tukte le rui hlo tol ru thin te hi an dang tok lo ni a hriada wang te le fentanyl thon lu an phalwang ti te poka sei zinga tela amar chu hetianga rum taka Donald Trump an hmalak ta ka chuan Canada lam le Mexico lam hroi tu te po an tlom te deuh hlek ni na langa chawang chuan Canada lam point US Mexico bordara duty da tur sipai sing khat anti ta tele Canada lam point bordara duty tur Canada US Joint Strike Force din ani tur thu an puang hazui ta te hi thilomom takania US tan chuan kong tam takin heng te hian an rama rui hlo lut tur te po aveng ngei na ri noma heng an thenom rampani te tu thluk na awang hian Mexico le Canada atanga chialak tur an puan to anti san tam tak te po tu na hian an ni som thum chunga ta nan ti top lai lok le ni ti te kha tu thar khanita a heti lai hian US President Donald Trump an USA dan lo pem lu te thon kirvek tu ma alak na kal zela tho tan ni khanin di atanga dan lo USA lut mi zani le panga chu sipe thlo theina mangin India rama anon thon howa India mi dan lawa USA pem lu thi C-17 aircraft mangin San Antonio atangin Amritsar Punjab panin anon phur ho ni thon ho an ni ma in mi mal tin ten ni na hi NFF ka ni bok Pew Research Center chuan USA India mi dan lawa lu thi mi nuai sari sing ni le sanga vel anom mek ni ran tar langa Mexico le El Salvador dota dan lawa lu tamber chu India ani US sarkar chuan El Paso Texas le San Diego a dan lawa lu a hren mi sanga chuang te thon chuana akal pui mek boka US in October sang nei somni le bathum le September sang nei somni poli inkar khan an rama dan lawa pem lut India mi sang khat le za chuang chuan no thon ho to bokani India sarkar lai pui pui dan lawa pem lut India mi te dap chuale thon ho konga US thop thu nei tu te a tho pui thur thu te polo soi to boka heti lai hian India Prime Minister le US President Donald Trump
in mutur thu hi hantar lang le lokila Prime Minister Narendra Modi chuan US President Donald Trump an asomangin February ni sompani hian ni cham turin US a zindona February ni sompothuma hian President Trump nen aning kom dona ni Prime Minister Modi hi Trump a President Trump ni na US a zin nama saberatur ania Trump an ram tlo tura ram dang roi tu te asom tlem te zinga pu Modi hi atel phani US apan ma hian February ni som le som pakhat chungin France ko pui Paris a Artificial Intelligence Action Summit amang pot dona ni Prime Minister Modi le President Trump te hian rampani te inkara kong thang thanga har satna omba ka sum don na ven himna le mi puima mo thil te an soi dun don bokani January ni somni le pasari khan telephone mangin roitu pani te hi an lawin beto boka sum don na energy le defense lama India US thodun na thasiam tora thei top chuan tum thu te po an lo soi ta bokani India Prime Minister Narendra Modi le US President Donald Trump te in mu turian India le US in kung kai na le thodun na kong thang ranga nasatekin mason na le danglam na ai athlen ngei tura po ngai la a thome